no byishukora ko handika oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Orwo kubanza so ntubasa TV West nehinda nehinda TV West nehinda nehinda Sibire kurungi twakutangira eshaha neza cenjire ibiro byo kwezi ne 2008 okwezi no kwakana umwaka ne 2025 Serena nuwamanyanyi ne Sunday Brand ito turabento kusiyaga cenjire agutwatebekanisa omwebazi yogu reka twakire mtu y'amakuru twije tugakuretera umbwijire emeto y'amakuru ne kukibwaho St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kubwo mutendeka kurunja banasi certificate abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega gacenjire kireki abashubuzi bambarura Central Market batandikire kumashana n'abanyabutegeki abwo bushomankuzi omurembara City amashanyarazi kenda gaciro zakajegana no gaciro zibwine George tega bratenda amashanyarazi abeka ya Hamlet Kabshenga nibetombitira abatandikire kutera amakagabe bishani omurkanungu so yija yaterekishani change kuyateshani change na inisha na practice na inamukwata itwe government katwebwa aba buhendera omurundi bujo bayeterere nduru ahabo buhereza bubi. It is very mountainous. Everyone has been posted here from the center has found it very hard to access other communities up there. emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kubwo mutendeka kurunja banasi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega agacenshiro mbwijire habarukireho okumashana agati y'abashubuzi abo mukatare akambara Central Market hamwe na bamwe ombanyabutegeki abwo bushomankuzi obo bari kugira ngo bwijire omukataraka enshongezi zidemeseriza abakuru aharimbara City Council okutaho orukiko rwaho naho orwahwera omukutambikira n'ebigambo ahari Mayor's Gardens aha omurembo rwambarara
kuriyo kurebera okutangara omu rukiiko rw'abashubuzi b'akatare ka Mbarara Central Market hamwe n'abebembezi ba Mbarara City Council okutandika kutambikira n'ebigambo barikwendana n'okuteera entomi obwe barikufa enshonga mwende ezi barikugira ngu zingamize entunguuka y'akatare ka Mbarara Central Market. Orutaro rwabarukaho bwa nyuma ya chairman w'akatare Emma Muhumuza okutunga kakumo muri Byanso Muhammadi orikansara hari Mbarara City Council ari kumujana no kujanze by'obutegetsi mu nshonga za Mbarara Central Market ecyareta kwa kimukero. Mbeno stick luck together with your office niye nambatangarize omuntu wakubiri nagonjora enshonga z'akatare ari muri akabara akatare omwami Byansi alya chairman w'akatare bazoma ajipu benshi ko zabo bashyikiramo ajipu bari bakwiza tuba kurwanagana ati izoba twahita abantu bona bizaha bashobore enshonga zabo ezikubashaka ezimo baziteko mbahandiki nicyo kurebera bariyo barwana munonga ati kirwana n'abakanso bombi nabariya bakuriya nabariya ati wasanga abasirikare mwenda konka omukatare arimo abasirikare babiri yecho bariyo bakina n'abasirikare bahunama ukagaruka kasanga kanso ine tanks mwenda higuru amiza genzura niko bagaruka bakaguza abantu omukatare siringira kumwe omukihandiko ekyabashubuzi bashomera bebembezi nso kyabakira mu enshonga mwenda ezaba zebembirwe y'obushomankuzi okubagerekera emishorere engeserize oburofu obutandikire no kubinga bakasitoma mu katare obutagira abakuumi barikumara hamwe n'akakiiko k'abashubuzi akatari mu mateeka n'ebindi. ndahanibuza omwana wa Central Market okumutaha mutwaro ngwashimire kukumirwaho mu katare omutwaro omukazi omuworo munakwara emirwa emitwaro ebiri y'omudara wamugira ngu obwanyuma y'okwezi ashashirira omwana emitwaro 30 haha gwamutari burubenguzo nibo burubuha bakimuka baguza dekeya bajuguza omuntu eketaro ketinjirwe kesigireho ebyo bige bintu bya government baguza dekeya baguza office ya vendors ninga office yitu y'abashubuzi okubana oronde obuhereza tokubona no basa kuronda omuntu weye baguza control rooms zakatare ebintu byona bifiro mu katare so twakubasa kumugambaho okwana we broker wabo ari kubasa kutwiba ari kubaretera enshongezi zatabura meya Robert Kachebezi nikwe kutandika kugambira n'umusonzi kumanya obenseje kambeleta amashanyarazi tenda Kachebezi akajegala no Kachebezi mwine George tega bratenda amashanyarazi nyewe natoi mwenu kwera abeniye najegalire mtende mushanaji wa kwere liye yanje muzeyo nyewe bitona yechi mutali nkomero munso munichi 19 of this act Nigeria. The vendors, the subsection 3, the vendors in each designated department under subsection 1. We are subsection 1, every market shall have departments specially delineated and organized based on the goods sold and services provided in the market. Tangara isotrio a benchmarking kamasaka twashanga eji market act masaka nekora koko kwizambara ngojesho ntizikisite kuzomunkora ekya kabiri abagambe abambagambe mu garden zaha abakuru abamateka mbihakanisa tanukiraka yajangwe kintu kizomunkora meya atinaje tanukiraka akite izomunkora kano ndizo webyo kwerinda yagirangu batakakite ko munkora kwa tino regulations hatoreba uvuka ibitera indwara
One, akatare tabonekera na market master ntwenda katare karikiri. Urukiko ruturwahendera ahabwenjura bita bashubuzano bashaba abarukuru urukiko burukurwana sobushomankuzi hamwe na President Museveni kutaho mu nshonga zabo ahabwa TV West and Elias Rutugusa. Bale Elias Rutugusa habari kureberwa Hamlet Kabushenga berarikirire ahabwo kumwakwe hamwe no kutahirwa kw'amakage omurkanungu. Abatura bo mu district ya Kanungu abari kutekatekwaho kuba nibarebererwa Dr. Hamlet Kabushenga berarikirire bwa nyuma yo kukomwa kwe kandi ngo bahereze kureba umujungu ari kufutere ibishani omumaka ga Hamlet Kabushenga ahari Fountains Hill Chirma ekinte cyeyonjire okubatinisa uburonje bwabo bw'embere ihanga gitu kurigira hari Kansime Caroline omwaha abana bari kureberwa Kabushenga ayorekere cyushani ecyo mujungu amanyirwe nka Kin Senate ari kufutere ibishani amaka ga Hamlet Kabushenga nikwe kutekateka ngo nibenda kugatwara so yija yaterekishani cenju kuyateshani cenju naye nisha nakurati naye namukwata niwo muri kureba hano ejo ni evidence okuno wa Bishop Hamlet Kabushenga omukazi we yabirayemeye so kuyaherize yija yangira ngo haza utagambira Dr. Hamlet Kabushenga kunarwa hano so mukazogu ninye namukwasire akayemera umaka Bishop Hamlet Kabushenga kandi yahendera nzizire mutagamba mutagambira Bishop Hamlet Kabushenga kuyabarigiri ayo makazi abache bagemeserize okwate pande koreko kwetombwitwa kwabo okubatandikira hishomero erya Kiruma Parents Primary School nabwanyuma nuko kutwara enshonga zabo owo munyishengero kandi minister wa ICT na National Guidance Dr. Chris Bargomunsi obwo bagumize ngo abahwere amashomero amureta kagombe ka kibanje yakigurira nebyeye atuyambe president atugwaneho amureta ruge mu kihome tine cyakorera n'abashuma barinda kure ejya Bishop Hamlet ejeshonge gitufita meza urebe muyabona umubazi kandi ewe kandi neja kuwa kubashaba utahenda amateka utagwana atagira umwateri ibale atagira kimwashisha kastamwija umwebembezi twaza kucijwara ninza okuhereza reporter president rero tureba harulengo gwe kwegishongeje yokuba Dr. Baryomunsi ashabira abatura okugira obuteka bataretaho butabanguko ngo government naija kubitahamo abo kuba kareba za title dio mazina g'ibitongoro ya Hamlet onka abajungwa babone bagira ngo bakabane bakora na Dr. Hamlet ngo batawe sente onka batire sente duribinji Hamlet Bishop nkaza kwega kumanya P4 nyegero mu kubasa kwe ari kutushashura school fees nkaseru twaturugamo mwana omwe buriseru oshomera aha mikono ya Bishop kija kagura mpaha turukureba akataho abanankeji akombe kanyamira makombe kanankeji katugenda bagamba n'umushuma wa mwibuki Baryomunsi nagira ngo enshongezi ziryo mukoti kandi embaje zombiri orwa Kabushenga no mujungu bategerize nchwamu ya court kwija kutunga buringaniza gasha kwa Hweza Wilfred Wilfred Hweza abakozi ba government abatwire no bakora nk'abakuru b'ebitongore bya district ya Hoima ecyo barukweta nka acting positions batireho rutaro rwo kuremesa district okubasa kwandika abakozi abasya abantu benda ngo babe nubo bakuzibwa kandi bahamebwe nk'abakuru b'ebitongore ebyo bwanyuma yo kumara obwire barukutagasa entebe District ya Hoima ekatunga kachiko akarukugaba emirimo ebiro mushanju byokwezi kwa kashatu ko mwaka ogu bwanyuma yo kumara obwire buringwa hatwireho kunyorora omuguha ogwabire gurya hagati ya chairman w'entebe ya katano hamwe na council ebiri 17 byokwezi kwa kashatu akachiko kakaranga emirimo erukurenga 10 kandi omuryejo harimo gwa senior planner, senior procurement officer, DHO,
DEO hamwe n'endijo konko bwahati bakuru b'akakiiko bashobangirirwe bwa nyuma y'abakozi abatwire nibakora nk'abakuru b'ebitongore bebembirwe Lydia Asimwe orukukora nka senior plana n'abandi abatekere musheke barukuhakanisa ebyo kuranga emirimo nko ku chairman wa district Uthman Kadri Jr. arukushobora twasoka kuranga ebikawe biri mu advert eyaraningire biri 17 mu kwa Kasaka 2025 tukafuna petitions abapolipo hano bakabaha sente nyingi muno njabolekya recordings abapolipo abamu hano nzina bakabaha sente nyingi muno bagenda mu council councillors baita abamu barabyaho eiteka nibaragira kati bakagabe mirimo katalange emirimo externally kagirange internally. Uthman agambira abanyamakuru ofisi ye ngo abakozi banjira ofisi barukuhakanisa no kuremesa ecyo kugaba emirimo bandikira permanent secretary minister of public service bandikira permanent secretary minister of local government bandikira the secretary public service commission nibasaba ministry zezo zisazemu advert niko basomesa abasabire batataha aba labor officer aba senior procurement officer aba sub county chief abo habo nebikale bisalizibwemu kwema district etara chairman nashobora ngo hoyima district einabakozi abarkwebembere bitongore babiri bonka abakozi 14 abarkwetagwa abali mu bali ba acting obtain qualifications ngo muri mogo gurangwa kutekinga own position yegyo aba acting abataina bumanyirivu mukuraninga office choka buli mwaka wema district yakioza yoga $1 billion zitakozesebwe ngo musahara habwaki habokuba ali abantu abamu abatakugonza wema district erange ebikaro bingi. Emmanuel Sempara orumukuru w'abakozi ahabwa district age nagira ngo tarukureba habwaci abakozi aba bahanikire mitima niba nabakozi tibagara kuranga bagara basigare mu bifibyo ngati batufiriza nga district batufiriza se community ino kumanya nore tubino kuranga ministry what the state next financial year ifo birabera kugenda kubiranga era bayina qualifications beteke. Sempara bahira amagezi ngo bagomere cyo kwakanira emirimo n'abandi kandi orasinge nuwaratwara umurimo commission tuyiza kutabaho roza why are they in panic sibanyo umuntu kujya kuri mubana te umuntu yagara kumuvuganya ngira kola kutabona byafuzi bantu bavuganya ne Museveni nani bona bavuganya la president anu kuteba muvuganya Singapore boy ni yamuvuganya bana na acha na ko yola bakola mirimo ki esino ya kuvuganya ekisibe kindoze kikusinga rundi kangete kiroye kirumuri kirikia mbaranira obara president the issue at hand iwe take affecting tinkura habwaki kugenda kugeza yangu kuzana kwa na nyoka ngweki twashikira Lydia Asimwe okutugambira hanshonga okozeri who actually are supposed to be responding to some of the grievances. I decline to give information. I think it's my right to give information. abakozi abo bwahati barukurabira umurro yawabo mwebaza and co-advocates batinisirize no kutwara district omukoti gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto twaza kumuraho twije n'icweka icya kabiri. Kataho itwe government katwebwa aba buhendera omurundi bujo bayetere nduru abo buhereza bubi. It is very mountainous. Everyone has been posted here from the center has found it very hard to access other communities up there. Nisa na yukote na mjere ya malage tande na sandisha tu. Nada na gamba tema ni sadiki na wana kuna gambiri. Kuna mzee kumugamba asa ida nchanga bulanga antidesimu atija kugane bulanga. Atimuka desimu ya hoteli hoda ta yongera hoda. Na kwa timu twaye na disi bulanga. Na desimu ya taka zaga male.
amazina ganjye Commission Gertrude editisha kino ni Integrated Primary School ntuyetamu neisha kuhendera olwa katano ebirori byo kwa katano 2025 ntushaba bazire ngo abejaba mu bakumeje bataza kusisikara kushanga abana bari mu rufuma zima nabo bari mu rayine bagana nabantu kuriya kushanga abana bari mu majenyo mu madansi mu baherezo bwire bwo kushoma ntuza kubahereza holiday package at least mbaho bwire mu bagaidinge bashome muganire nabo at least muganire n'abana banyu ebirungi nebibi mu bahereza life experiences at least abana bagire okuchara munonga emico mirungi mutwarize mirungi omwana atakubasa kushoma kahika ayine mutwarize mibi ngwene ubuzima bazire ntubashaba ngo twatanise nimwe nk'abashomesa ahabwa ihanga riturungi rya nyensya mubare munonga niwo kwenda kwa mazika gemitwari 10 niwo kwenda kuzo fundraising okagura amahuri gemitwari 10 kagagurira umushomesa nyabora gera program ye senti nazarubashe kumuzire ndiyo muzire nangwa nyoti ndare guma nimbagambera tindagumeyo kuraha kubizusya abana bari mu cyumuro nakweshengereza twubagire mu cyumuro warakafizi wakashashara wajotiwe no yeha mu stress obumwe wabyama no kukora watandika kukora binkwatireke nezoyine iwo ngoye ya mu stress oriyo norireryo nakushaba nakweshengereza tamu yakabirtera hare igumano komera mugoye esente nobika kirra banka yawe nobika mpora eshake kuza kwike icumuro kutaha muno kumurka twatamu yakabiri no shanga hine yiwachize Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN Wakanet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/Wakanet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Fins Medical University yonka omubyo kutendeke by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto, ningashi oteresimu, noti mushanju munana mushanju, chinana nemwe, ashatu nitano, nshanju nitano, narishi tutaire ahachibanja chitu, www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives, our passion. yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumurira kushemererwa ohurira obunuzi na n'obusinge noenda kucamuka mpenkoni rigenda
yakini cyo kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wachinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina note rukumi. umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja namugamba umuwara ndabuganda kombucha gana abantu baje kumbaga ababuganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kadwa sinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yani kurukumiroka Buganda kombucha. tugumiza muna makuru abatura kurwo mu ishaze rya Bugendera mu district ya Bundi bujo bargaye bayiterera nduru bagumize ngo government tebafireho okubasyaho obuhereza burunji. ishaza rya Bugendera kukirana munonga n'umwanya gw'enshozi kandi ekene cy'abatura bari kugira ngo obuhereza bwinji tuburu kubijaho abantu bagira ngo abakozi abinje barukoreto ha district ya Bundi bujo tubarukufayo kuhika umwanya ubwo kitumira obuhereza nkamarwara ramiz hamwe n'amashomero n'obundi obuhereza bagumana babihuriza amatu. Mountainous area, it is very mountainous. Everyone has been posted here from the center has found it very hard to access other communities up there. Bobankazirwanaho abaru kugira ngo baketa bo mu rutaro rwa resere government ejo mbwebembezi nibagira ngo kusiyana hati tubakareba na ryarenga iriya kasimo kabo abane benda government ruje yaho ikora hanshonga za kasimo kabo batakarugire mu magara genseji.
isinze kusaba pledge twala amawulire gaffe gano eri pulezidenti ogamba abantu b'ebindi bujo okusinga abantu b'ehalugale omulimu gwe bakola ne batandika wano mu Bugendera ne tukwata disitulikiti y'ebundi bujo ne tukwata fotokoso paka ne Uganda yonna amaanyi gagoowa gatandikira wano. Aba bahikana hakweterera enduru bagumize ngo akanuko kire mukuru w'ihanga ashikirize byaraganise birimo kubahereza district yabo eya Bugendera. Ikintu bagira ngo nicyo cyakubayamba kumaraho ibizibe byona ahubwo kugira ngo abakubire babimaraho nibeganya kwije umunsi uzahibaru kutura. President pledging them the way how he pledged to us in 2010, 2016, 2021. We have evidence. So let's now wait and see the people whom he has just pledged to give districts, whether he will give them and forget us, whom he has several on different occasions has pledged us to give us this district. We have hope. It is very true. In Jabandowe Bundibujo Ababwenda Twanzir NRM. Banara DC, these people before you, these leaders, these are not people, these are leaders. People are there listening to us. But these leaders have come voluntarily. We have not transported transporting it. Umwaka gw'2022 government erikora biro ministry ya government z'ebyanga ikarangerera kuyatira nkoma hakutekaho za government z'ebyanga ensya ahabo kugira ngo ikabeta chine sente konke sabite hingwire amakuru gakajanjara ngo government ebire nteka ezo kusharamwe cyanga cyatorobwe rukuta mu district ezindi ibiri nho bashabira nabo okubatekatekaho because government has issues of administrative costs. Cost of administration. It is the reason why LC ones Songungu CNU, Esimubasimania, Bamimani creation of parishes, Bamimani creation of sub-counties and town councils. Okurugirire byabaherizoba abantu bahansi tebaba batungira bwenchi district zari kugenda mu nkora. District bakaje bahakare konkati yaza mu nkora ahabwa budget constituencies government irabayine ebireyine gasha kwa Jonathan Singwire. Webare Jonathan Singwire amakagara kurenga umururu 10 okuruga ombyaro 5 obwa hati binaka mwenya amatama bwanyuma yo kutunga amizi marungi omururu rehe mitoma amizi agatungirwe nigaza kuyambe byare birimo Kijimbi A na B hamwe na rwegerero ya A na B hamwe na C kandi amizi marunjaga nagemdimo gahirweyo omunyambabazi Habert asimwe banyanga omutaka wa Ruhinda House. Amakagari kurenga umuriro 10 okurugombyaro 5 ebyumugombora yareho mu Ruhinda House muri mitoma obwa hati binaka mwenyo amatama bwanyuma yo kutunga amizi marungi. Konko byone binambe mwangambire nashanga kirabire nimbasa na mizi meni nyowe ninkunda kwebembera abantu abahurira nareba gare biza kumabire numunywa narebe ngona narura nayoza tona bikubina mukago kwa mushanju kwero ndabahikayo nagenda nakoresha nabire nimbasa amizi twagakora hatutwaragangona tukwe ebyari bitunjira mizi harumo rwengerero ABC na Kijimbi A na B byona ebyena amakagari kurenga umuriro 10 kandi abaturire babona habwo kubura mizi marungi. Konkamisa gombaronda garo mitaka ry'omuntu mweno muntu ogunyowe nomwa Amidu kagenda twamushikira twamushaba yapereza omwanya taragutugurize kureka umugano guriyo mwitaka rye yatkozeho nakahandiko nyensya abaho batariza kublaminga government ngo ekagura kureka egitaka neryo muntu karutereza twembekamo umugano wo kwera amagara gitu ngaitwe karinda sausi tuyingo mwani kandi tuyinge bitoke kandi twine n'amashomero abo kuba bana bito gwiro bwinjindi bakira kubona bafutambura ahantindo
so usanga umwe sencire mbenyo ni sima hona rebo abati aba project je yatandikireho egombora ya rehe ne mahamagombora ga district ya Mtoma agaruka mu nungu mu buhereza bw'amizi hamwe n'amashanyarazi kungane tawuneji ikabele tegamizi ago kutahira muryango agemugarogaro kunkagara hari cyapaso nyenda kusima kano tware nubwo akabukusima mukamo witakeri akuba itakeri rikaro ryo muntu yarutuyamisa gutwara amizi nurangwe n'ikintu cy'amana 60 amizi bigakorwa organizations gakorwa government konkamwe nware umuntu kandi nataho amani kugira ngo nawe kwatireho government ninde bindi bitongore ebuko yandiko nchimasa ngogo muntu nabyo muntu murunje buzima emidumo ebireje hirweyo ebire emidumo ya 40 yombecerwa umunyambabazi okusya bataka amizi marunji omuruhinda thausi amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi Abraham Muganzi ebyari 14 ebiri kushango muri Kagango division omuri Shema Central division hamwe na Kashozi division ebiri kushango muri Shema municipality batunjire amizi marunji kandi kishangire ngo kwiha enseje baho abaturano bakozesa amizi gebyagana amizaga gareserwa munyishenjera habwa Shema municipality Dickson Korana Kateshumbwa akwatanise n'umunyishenjero Kazaro Rosemary Nyakikongoro abashashwire za pipe z'amizi kare musenke okaje marungi mutakarwa rumu kandi twenda municipality ejeji ebeni yaba municipality yo kubanza umuganda yona usanga ngo buri cyaro cyona kiruha amasanyarazi kiruho na mizi n'aba ministers nco bakusupportingira n'umukureba za pipes abandi bariyo baza kuzireba bagire mushema ekabaje aho kurobinga no kwatansaje abebembezi bitu abukitama nabo aba ministers so nimbasima nimbebaza murige tuguze mutwatansa tombekeshema yite chukuno kureba mushema negireta abantu bashabirwe kukozesa jo buhereza abo barukwebwa okubasa kuganyirwa mu cango obwena n'ibindi birukwija ekitware Teresa pipes no kongera aha twakomeza izi pipes funde kilometers 10 aruteje tagenda ntutematema za kugenda ntuteko mbyanga byinshi haraho batarafune haza nabo baje kandi itwe konka hataka wire beza ashatu tuzakuba twafunde zindi no gumisereza konka wareba embagira ngo kamwe ngo muganda so hata ubizije za pipe bayisa ngo nebi arebera yongero next time kwe kwisha no budget nkwe tukugera nucyo mukurebera buri mwaka tu budgetinga mu myaka 3 eyikateshumbwa na Nyakikongoro bamara umwishenzero basya kilomiti gana 37 z'amizi umurushema municipality nuko abebembezi bashabirwa kwereza abantu kutarukwehereza urukoresha ngore cyamizi cya National Water and Sewerage Corporation umur district ya Shema agizere ngo bariyo nubombe katanka hakashozi ka Kibingo nabaza kwihamizi charwera umurushuko batyo bagate Kibingo dero gaze Kagango na nakashozi bahereze kurubinga busta yitwa bwine nitaka hariya Kibingo kujya ngo rarege cyarwera igatere gaze hariya bizere cyo bona tokorera ngo mushizo go mombwire uce amazuma atwindwire kinde cyo muhendo mazima mutero umuntu atumwongere mwobugara kinchatandika nikigumsama buri cyaro abanyishenjero babahire sente zo kutimbe mufureje amakuru agagasha kwa Michael atwacire webare Michael atwacire twazagaruka tumureho nitugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room na 17 hari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuanko muri burengero rw'izuba, abino buhereza bw'umurembe.
omuzeire ukayenzera omwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera omwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirwe je nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera ha namba z'esimu 052 00 oba tuterera hari 0 anana munana 5 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Katochi, erino bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya Katochi mugume munyweco Katochi erino bunuzi bwayo Katochi kerya hamutindo Katochi erina chama chayo muhute Katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho na hato kikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abazi yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandisha ubwo mwaka 2025 kuri yo kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibarebererwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibibasibwa buri yomwe okwenda kumanya buri kucaraho 0 9 mwenda 27 na 0 na mukaga 93 8 9 Aliana Junior School, a great start. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka gule bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable.
omuntu yoraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryone birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nko black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet oil half liter na liter 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Tugumiza muna makuru Alex Kwizera otuire ari Chief Administrative Officer wa Rwanda District ahireyo office ahare Samuel Ahabwe orabe ashitamire omu office bwanyuma ya Alex Kwizera okusya emyaka yo kumura. Umukoro gukwayo office gukorirwa hambuga nkuru za district ya Rwanda. Steven Kasiaba chairman wa district ya Rwanda na ireka ngo bakwatanise kurungi na Kwizera omuntu ngoka ya district. I always ask myself, why should the chairman have a crush with the chief administrative officer? There are two things that each of us sometimes fail to define our responsibilities and our roles, and that's the center of the crush. Then the second one are the resources. Take a move, Kao, and we get centers at district. Now that one comes in when the chief administrative is not open to the LOC5 and the district executive. The incoming count is an acting capacity. You must work for the promotion to be a full count. In our council here, there is internal cohesion, and you can rarely find the fights. Kwizera yerekere ngo inkwatanisa nungi n'abandi bebembezi niyo mbasise kushikiriza ibyentunguka omuchangeji. I find it extremely important to express my sincere thanks to the central government and its agencies, the entire political leadership, the technical personnel, the security team, implementing partners, contractors and service providers, and all the people of Rwanda district. You need to support me to ensure that we enhance the district revenue. We strengthen our reporting and accountability systems. Nkomuringo gwo kusima emirimo ye Kwizera hirwe motoka kurugo mu bakozi aba district ya Rwanda. Omuganda bikirizo muri Rubirizi behanangirizibwe kubongera kwekwasa mukama no muzire bikira Maria baba nibenda kutura jomunsi. Ebe nebindi bigambiro izoba ryanyuma abazyo aha mukoro gwo kusima kweka ya Katunje ogubira hakereziya ya Kichwamba Sento muri Rubirizi kandi misekurirwe His Grace Dr. John Baptist Odama Archbishop wa Humira habwa diocese ya Guru. The parent who is the church, we call it Pope John Paul, St. John 23rd called the church the mother, and indeed she is our mother. So I want to thank God for giving us a mother, and more so Jesus Christ for giving his mother even to us, Mary, as our mother. Okushaba oku kubire kugenderire kumara bwombeka ya baruko na hakereziyeji cyaturetaha no kwija nka family kumarira umugo twatankire ugo kumbeka ka baruko nkito misho kandi tubasima abakristo n'abanywani
abatwaze obuturezinga sente esto abaze kutandikaho foundation gwamani kutayisa Archbishop John Baptist Odama ayazanira umuzano gwamani kurebe ngo urutari mu Uganda rwakonyirwaho akuzo umushaka kutesana konyi ngire ngo arekeraho byo kurwana yaturetera ubusinge kandi abantu babo myaruguru nimbashabe ngo twazo mu politics twarengeri yawo Archbishop Odama iyo bumwe turekeraho kurwana ubite bitakubasa kutomeka abebembezi definitely babatakwatanisize tujora rebere bintu byafa babatabasize kurubinga bakamanya bakuru ibintu birafa so abantu ndabashaba ngo babararunda bebembezi abantu abarabasa kutwara ibintu byabo. Archbishop wa Humu Irogu hona simera beka yakatunje ahabwo kwijuka mukama. Gasha kwa Job Namanya na Onesimus Ndianabo. Tugumuza munamukuru abashisho muri Mbarara bashabirwe kwatanitsa n'abakazi babo cyobawere ku Rwanda ubutabanguko omumaka ebi bigambirwe sabadikoni wa Rwansinga obwabire nata omburuzi we kanisa ya Itara ahantebe. Omukoro go kutomburuzi meded kabesa Antebe abwe kanisa Itara mu burisa bwa Rwansinga kwayebemberwa Venerable Reverend Danson Tumwebaze orusaba dikoni wa Rwansingo mu ruba ya Kashari kandi ogu yabanza no kumukorera imigenzo yo kumutasiyo mu kanisa ogu ya Mutantebe amakuru gacho ngu ya mukwase kanisa Itara hati waweza kwasi mu kanisa iki mwenu tukushitamiso mu Ntebe yo kurwe kanisa yo mu keje Itara Church of Uganda muchabara gatateyitwe no mwana no mu rwera rwariwe omukuburira kanoni Danson yajumirira ubutabanguko mu maka oburukureto abashija okugangaza emitima kambagambira abashija bakuru ko okura umwago gutu kangambira wakura ekandi efite ko bano yenda obato kwinda wareba batabana babo bamera ikijunanye nawo na amera ikindi no mkwata no tara kandi rafu yumwa kansina no mutabano ogizane munonga obeno manyango hati odanika kushara pressure usigaze shukari haleluya. Omburuzi Kabesi yaraganso ko ari kuza kutanitsira kushakare kanseji turiyo mugombeka bwe kanseji kumwagireba kureba ngo twabasa kujombeka twagishakara abo kubana yetenga sente nyingi miliyoni 150 bwe nimbashabo kwatanisiza hamwe kikarebeka ngo twayombeka kanseji yabasa kwa kandi izina ryaranga ryahimbise nkaba kurstayo okurigerera ebyariyo natwereka omburuzi enkwatanisa n'entungukana byona tekere gukora n'omburuzi wita natwara umuco go kusimara hanga abo kuba amukuru gufita omburuzi wita Church of Uganda hantebe kandi okutomburuza hantebe no kuhamya ngoze kure mu yabo okwana n'abakustayo ncukuru eco kubanza no bakunda eca kabiri obaburengeri y'amazima eca kashatu obashura barwira umaka obakora n'emikoro yabo y'amadenyi n'emfu oba omukustayo no mutuze mugenzi wabo. Engineer John Twino Mujuni kandi director ministry ya mizu no bahangwa yakoreso mu gishogu okushaba biceriza okwetantara karuru kendwano twaza kutera karuru turebo umuntu akozere ki narishinaenda kutukorera ki wabuga no muntu wese imbere nawe tirutaro muramukanye mushemererwe mugire ngo mukama simu omuganda makuru abarisa bahirwa umwoga go kuri Center Mazamukama bashabwo gukoresha obuzunanizi bwobu hamwe no bwesugwa na rukundo ebyagambirwa mukoro go kutari Reverend Kenneth tugumize mahantebe yo burisa bwa buyenje mu runombe omuru rubinde Kashari ogu yabanza no korerwa imigenzo yo kumushitamisa hantebe Reverend Canon Amwine Kizinduka orusaba dikoni wa Nombe niwe yayebembera kushaboku kandi yashaba Reverend Kenneth okurinda jo murumo gwa mukwasibwa mwene otako kushabaranga ka kuhereza ubwenje okubasa kuri Center amezo zina bizu bitarakushana zina mitu bitarakushana zina mabaraga tarakushana
ntushaba n'intama nazo kurira karyo murisa umuriso butandaka no murisa w16 kandi umuriso bukize imyaka 5 kandi tukatungaga chance yo kuteka umurisa ahantebe mwene simarahanga ahabwizoberi simo mureberezo wankore owatiro murisogu sima canon witu Reverend Kenneth Tugumizemu no murisa w16 okurwo buriso bwabuyenje bwatandika hatizira mabana nokendora ba trading center shanga umushinja n'umukazi buri omukina woru omushana azimda omukazi nazimda owazira nawe tuweye kina woru ebireta ebire kina woru nkorogu aha bwabuyenje emyaka yibasiya tubaka bugeraga konka nasimarahanga nko mwahure w16 okushanga ngu ruhanga yambasa igura nko rwiki ninye batahantebe aha bwo burisa bwabuyenje akutebo mu ntebe umwahuro ncoreka ngo hati yatunga ubushoborozi bw'amani abukwa sabadiko no yamutantebe yamutaho on behalf of the bishop abwa TV West ndi Evans Saremwa na Aiden Bataringaya mwebare abanyamakuru bitu reka tumureho tuyije n'amakuru agebye muzano I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ombare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafire uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebikozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu biro gwe obo no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba umurro orhererwa ha mubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okonkoro kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantara kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba ino burwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozi bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mungaro orukozesa sabuni na mezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsiraka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ningo katekateka ngo muntu ayino burwire bwa mpox tera hanamba etari yokushashura sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha ahamukutugwa your report ahari 85 not obutumo no kureterwa ministry by'amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Hey kids, we're going to count today. 1 2 3 4 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Akachiko ko kuteza obururu nekamanyisa abanyayuganda mwena kukarukuza kushohoza amazina g'abatezi bakaruru okuruga 2025 byo kwakana okusiya 2015 byo kwakatano 2025.
akakiiko karukurabira omukashare ka 2006 eya Electoral Commission Act nako kushohoza amazina g'abatezi b'akaruru okuruga shahi 2 z'akasheshe okusya shahi 12 zo mwabazyo omyanya yona eyokutereramwa akaruru omwihanga ekigenderwa no kuhamya bihandiko ebikukwasireho ebishikire kandi no kuhamya abatari kuterera omyanya ejo hamwe n'abafiri weno wayihandikisize akashanga izina rye ritarumu na ikirizibwa kwegambaho bakamugita mu rukararoru orurukuza kushohozibwa okuruga 2016 okwa 5 okusya 2026 byo kwa 5 2025 ebindi ebirukwata hafuteza karuru bishanja hamtimbagano gwa Electoral Commission www.ec.or.ug ninga ahari buri offices zona omwihanga. Abami aba Prudenso atuyambe nnyo batutendeka nnyo era kamwa kwogera nafuna accident kigere kino kyakutuka obuyivu bwe nafuna mu Prudenso nasobola okwekolako nga abaami ba Prudenso batuyigiriza ogenda okutuuka mu ddwaliro ebbombo nga n'abasawo bambuuza owaayi oli musawo ngamba asa siri musawo ne wabula aba Red Cross batuleetera abasajja aba Prudenso kubanga tebatutendeka gafa aba bodaboda okubeera Prudential. Let's face life together. Tuli nawe. Makuru agebyemzano timu ya Amka International egutira ba Edisuits na Gorena Arusha okwangura empakeza Green Park Super Cup empakeza Green Park zihendire nyeciro achaye cha Green Park omurimbara ogubire buri umurundo gwo kubanza empakeza ziri kutebekanitsibwa. Timu ya Amka International Real Estates okwika businguzi bw'empaka za Green Park Super Cup egutwire timu ya Edisuits abatwire ekikopo cha league kandi hwerirwe hogoro z'abazana bari mu gift akenkwene otebere gori ibere wenka Nathanael Atamba na Azizo etebere nokwe kusinga final age ahagori na harubusha. Timu yenye twazana ya finals yatwara hechikopo a points 2 so cyashasha munonga konka twa konsto busungo bwe preparing aje kwetebekanisaje kuzanaje twija mu kikopo cya Super Cup twabona mu ebe kusomozibwa kwinja hana hariya abazani bitu abamwe babona mu injuries ngarukunda akabona injury akari top scorer witu yabona injury tuzo mu finals. They say that every challenge has to become a lesson. Obutaventuzana league inobuntu buce obutwa missingiremu batumere twaje na tukastama tukerevise nga tukajanka twije tuzomo Super Cup tournament tugire to revising tukore collections ha bintu ebitware mu gukora league. Amke twire ekikopo eky'empakezo orurengo rw'abasigazi kandi empakeza abakuzire abarya higuriye emyaka 35 zisingirwa ba Tough Day abatire timu ya Mbarwa Corporate Club na gore mwe haruzero. On the awarding panel, there is Chairman Grant, and of course Ian. There is Ruth. Also, there, Manager Kakande, and of course, tough today, tough tomorrow, Empakeze bireze itabirwemo timu 29 aho abasinguza ba Amka na Tough Day bahirwe bikopo kandi abasingirwe na timu ezikwasire cya kashatu ezero mbaguma na TK Motors nazo zihirwe medali. Agabyemzano nugo twabasa kwisyaho ahagwekire kintu kusima munonga yogomere netwe omugacenjire Serena nuwamanya Sunday Brian nabandi abitwakora nabo ntubendeza okurara kurunje.